सा सुमिसा साना लोई भांगे पाखुमदे तो किसी तक सरकारी स्कूल अखोई मसिंग सुनो जाने लेते सेंक्शन पोस्ट वैकेंसी हांग टोटल से मसिंग कयानो सेम खांजनेंगे सा अदुगा अनीसुबदा अखोई सा कइनोसे हुजिक से मालिंगोइना मॉडल स्कूल से चाखुनरे इबलसिदा आई प्रमाण मचाम तो अंदो केंद्र हाइजे खुंगंग मद सरकारी प्राइमरी स्कूल से 13 मु लay si pulak na club to sempe da kanta world class standard da fandu punsa la kanta infrastructure fajana mafam sound thema kanta tawragadi wazagi problems handani adiki quality education pura kani aduga si tawiba yagadra sa simta kani thamdingi. Honorable Speaker sir, saigi hanba honorable member ki concern se oza kya gi sanction post lebage haibdu 17,726 lay aduga hausi fill up toraga laibana 11,605 adu vacancy na 6121 lishing taruka chama kumathoina koi uzik vacancy lay aduga asa haibiruba koi gi honorable member concern schools ingse phajana world class standard same kan ba koi kan honajari basic infrastructure provide tawna honajari aduga oza wadi bising su tapna koi mention ba honajari hana ithamjage. Thank you. Mathangda sir ai kanomta ai kanomta khangjoge sa inga sa haijabada koi gi school jingje koina pura hudamana kendra mada sarkari school primary school jing maruina koi gi 30-40 lay basa sigi mayam ji center mafam saba 2 kilometer gi dalai ba jaga si 2 kilometer gi jaga school 10 kun lay ba yauri ba school si 2 kilometer gi jaga do idi mafam samna fadana punjalaga fadana koi gi function run tawbiragadi koi private school atoktober misal school tawna run fadana tawbiragadi koi gi economy su fagani angang quality education laini koi du su hena sarkar su kongani haija basa adu simbi ba yagadra basa yengsana batawjage honorable speaker sir. Mathangda sir start question number 248. Speaker sir, answer to start question number 248 kada koi honorable member ki kanda koi answer table tawramni yam sangwani na masi ai pajaroi ki aduga khada koi RDHS first phase loads reduction ki makhade evicable 38.42 km mafam kumathoida in 31st March 2025 phawgi bada tingna ba koi pandam thamli aduga lem horiba mafam adu su jamana ba RDHS second phase modernization gi da paikhana na bagi thorang tawri hena thamjage. Thank you. Honorable Minister na si lisam pi ting yan koi ting bi ba mayam si connection phajana akoi gi pi ba loya bara adu gi keno si ka consumer sing da asim da khangjani sa koi gi ujik lairiba koi gi andro constituency as a whole is da koi all together akoi gi chorangna koi ga sinna bagi thorang lai si 165.32 kilometers ni aduga mai phangdabagi di laite tawudu huji khanari wafam si akoi gi lariba ab cable aerial bundle cable sin magot sinna bagini ana hairiba honorable member na hangbiri posta koi question si lakpadagi kyamna kari tawge haidana working oilibra oidabra haina chacha mafam da koi huji loimba working oiri aduga huji ke hariba honorable member ki sina akoi gi connection si mapung phana phajana akoi prepaid oiro natragana akoi gi kalai posting si samabra haibani madugi detail oiba poti huji ti working work another on going the huji work torga lai haidana bhonda report se pibiri adu report ma yangkhanjage aduga huji ki wena di agonda report ki matung ina li akoi loina samaga working kanoda lai stage da lai na pibire. Thank you.